So yes, mashabik maitu kwa masita ni tawa Robert Moe EKAI kala kamwana ko company mwende twekela kilunguni kitawa EKAI TUNEENE na tuina mweni very special mweni uende no tunenga story yake imwe story ina utanu mwingi muno. So mashabik maitu tafadhali ni mukuli okwanda yaweze kwithia ni muthi account ni ya mundu kuitwa Josephine DNA ikenda wise kwithia ni mwamwate yawa katika YouTube channel. Tafadhali musubscribe ikenda wise kwithia maundu maende onesa maundu tukunite o maundu onesa mwitha mumwatia pia kana imukwitha mumukwatia wala katika social media accounts yake Facebook, Instagram, TikTok mwimwithi abaya etawa Josephine Ngangi kana Josephine DNA. So mashabiki maitu nienda umudhokcha inge kilunguni cha keli kana part 2 ya EKAI TUNEENE ikenda wise kwithia no twende na mundu kuitwa Josephine aende no tunenga story yake story nzio pio. So mashabiki maitu ngemulilikania inge pia no wise kwitha utuatia baya katika social media handles situ Twitter EKAI TUNEENE, wathi katika YouTube EKAI TUNEENE, Facebook EKAI TUNEENE, Instagram EKAI TUNEENE, Twitter @EKAI TUNEENE, na pia uketha kwenda mbati yenye katika social media accounts yako ila si itawa personal nyeni itawa Robert Moe katika Instagram Robert Moe, katika Twitter @Robert Moe, katika TikTok Robert_Moe ikenda wise kwithia ni twanena nyabau. So mashabiki baitu uketha kwenda ututumia message ila itawa utumani mukube kana uketha kwenda utukunia simu be namba itu ya 0729521275 na pia uketha wina biashara yaku nundu ituisi biashara nisio matuko asithi ituisi tutethesia muno no wikale no advertise na itu no tutumi no nene na itu ikenda wise kwithia nitwa ku advertise ya biashara yaku and then utesa miunda kuya ngalikosia matu ngalikosia mwingi ngalikosia kitui kana wina miunda bandu kana plots ukwenda wise kwithia nitwa kutethesia ku advertise kana nitwa kutethesia kuta no with the pia auto reach katika namba yetu ya 0729521275 witha auto kwatia bau ikenda wise kwithia ni twanenania na tukunite maundu onesa. So mundu kuitwa Josephine we story yesu ya kumwa ni story mwe yona moyo na pia no sad so ni womba bau wenu kawathi wake asoso na wasioka Nairobi aha you know kana okie na join kamwetu kangi ka friend ka twathiitha nako binambia ikalako la visa ituna kwata kawila kangi no nisomete kutuma na join nako kunkwetwa langata andikwa kuni mada mungi binakwata kwitha yalisi nawe indo na kwambisia maisha nayo uketha yuni nekine ayunti kwa mundu maybe ukundwa undu kwenda isi nonye mambika undu maybe ni kuoni ya kuoni damba ko sindi sia muthembos sio nyena kwata wiya whether you need wiya lakini you twikala na mada musu lakini kanisa nende yo kuthio obu mwenda moko mana kanisa ni nafasta ne hiyo no ngoyo mweke isi maybe ndisi no nie ngaye thia ona kitumi kilondu ndisi ndona kwenda pritat lakini nona nesililo ali sinika nonga maybe o ambathime so nyendia kuondu no sio nondu no wabita nenye nende oko church ndia bandisha kanisa baka ile vinda yabi kieme uma saidis nundu kanisa suwa zate kuteka nekala kibira wesa ngaye so kwalima inga yeso mbadhi no makibira madhiba nadi saying sasa yibula nadi ni kundu kutsio nje nambia life ingi saidi sia embakasi embakasi we mashabiki maitu embakasi by the way bano be shabiki waku by the way wese wina mashabiki maingi ona matekenya nini si wena shabiki bano kuitwa Eva Praise yes hello I am watching from Saudi Arabia. Wow. I am loving the show more and more. Tafadhali tukazisia advance munono mea matangiwe kwa Saudi Arabia
niko kwithitwo kwina maundu tu kima kwina tumaundu mwa tutetutsio so mundu kwitwa Eva andu acio matangiwe yes no mendete muno etukwitha twamavoya so you ibinda ino wauma kuu kana katika maisha suwesilite waiwambiie kuina mbathi kana bado that time ndiambite ina mbathi but no naiwa mbathi yukanye mbathi yambie kukaona neo school lakini ukitha ndikwitambwa kana no nine lakini mbathi no ikuka lakini uko na inuno ndino wezo ndina mbesa so ni ikuka na ikwaya ukisebeni lakini bila ndina kasimuni record no sese ingi yusimuni tutela cia ka record kawathi koka ukethe ona ndano ituna mwaka kana miaka eli mbora katuni ni wa record iye kaisa kwa yuse ingi sioka na sioka sipotelea kitembeni wiwa wathi woka wina neza biwa senye wathi usuni mutio lakini one kwicha ndo ulidikana lakini no kina kwata kawila kwiuna mantie simu yakwa ya mbe mazimu angi methe amema ata maina heri utasa heri utasa yesi ni simu yakwa no yambe na miure yesi na wite nisi mana kenda kindu cha muthemba yesi ni simu la no yambe asimu esu ndo umikwa kwoko mwisi ni nene piu na ni kunosia ni heavy view so yesi ni simu la no yambe iwaza kwethia yu ndo no record wathi woka ile ingini cia poteye tungine twatiwe wathi ula kwambe ninite kwa Yesu nimelindwa usini wathi wa kwambe yusu ndo ula nundu wokite we mwito muno wathi Yesu wokite ni mwito so wewe kuza sundula lakini wathi rungitwa kanga utungitwa apotea lakini ana kwati simu Yesu yuko ni record wathi bo ina tho we buku ina tho we buku ibe tani ngua ina kwata kwe build ni ngua yuthini wa yani spiritual ni ngua ibe kindona pika na ina tho ebuku yuko kuza wathi woka na ngire katika tune na kwambia kuandika na kaandika yu nino mawe yani ndo na ukangenenga times yakwa ngekala andika ila tune ngethikisia ngakora ndi andikie ngikwato mandia chao kana ngisoma maandiko kibandio ndo neke ito material na wathi utweke wathi yuna mbesio yukuma kumbadae yinone sio dio record wathi wako wambe ebindesu wekala wa kumposia ambathi siakui kana maybe we munini we mwini ula wegwa mbathi siake wasibu kwithia wegwa no wenda muthenya umwe wine tamada muzu kana ta mwini fulani nye nibata mununa Rose Muhando Rose Muhando mama yetu tunde sine kalamba nake yu unaona siasa sana ita 04 pe for nini for mwini yake number 1 na misiasa ngewa ni bamba iwe macho na misiasa na wetha indate munisi atambire kala bano vindesi ni pirates zia iko piu yune kala bandu bonde kwanta kipiro tempete watembe au kitha wiwite kwineto uwe macho mteule uwe macho so nyingunga ma kimusia isia wase ngai no unde thasi omwe ngesa ina tamada mu no unde thasi omwe ngesa kwina tamada mu ndu na iwa mbathi ma messenger kina iwa siense o undu kwina na iwa mbathi ma ya na yape nisi omwesa kuka pandu beto alangata na tuko na thukuma sela wokie kuna none kana no mawe yani tene muno ni sembete ninga musisi ngamolo ele tu ya na ila na bikie bwethia nganganite muno none kana na nini mukwato na ndengethia ni kwata ngwa yake na tha ni kwata abitite niwe na tap anointing Yesu Rose Muhando none iwa muno na sisi oketha ningu iwa difutia sana na iwa imagine ambo the nyomwe no wise kwina nake kana Yesu ya ndoto kwa ya ndoto nina imagine ya lakini kuza kwa niwa ni ndoto nundo yumundu suni mumya ba ndono mukwata ata mbe yuko la uwe level la uwe nye yueza kulika studio na kwa twine ata na kindu kina pina mwana kitata kweka lakini niweza kwithia bado hata hivyo ndi wangi kwa ngo nundo ni ndoto nina sisi wa ndoto wa mia ni za kuyani asiwomwe nende ona kwa sia tusiwomwe ngaina Rose na yandu nasiwa mangeza ina Rose siwa mangeza ina Rose ama meikuthekea kana ndekea na that time nina uketha wona ningwina andu meginyo mbita Rose wa ukamba Rose wakamba ni ukamba so you na uketha ningwe ngwenda nundu nini mwendete ngezethe ngwende kanya take nundu naibata muno nake you wakawaina studio la waendie yaiba studio la ndie ya mbene ndie studio ita wasawa studio su ita uni Nairobi town na ngosi mutumia moyo wa Vincent Kioko wobela muhuto hau Kioko niwe yu na thina mukitia bu lakini be alamani ngosete yukumbonia studio ni zingize balati pajiko kama na mutumia osu nona kama nake na mwedesia na ambia ni tukonganisi huko ne wathi lakini ndina mbesa so nikula tu kumwa mwani akumbanya tu pesa
ukamutwaia ou sieso lika bandu thi record uthiwikata uyu record ibindesu andu ma record ya album ma record ya single oyo no isandu mo record single ino nangithio wathi mwanga kuna hinge kuna nyina kwithana ndikweta be nduneka but that time yethe ani album so we gwa kwa yani makanisani na ninite live ninite album bathi na na nikwiye kwa yani nundu na kwite mundu wa soprano wa alto wa tenor wa nini na ina andu kalipo na no maiva yu maima konga kila mundu maikini yake kila mundu ana wasiola wake na wa betukania waambia inge number 1 wathiozo Yeso ni digital yo no odio okay no wathi we bikabiko katuka aye producer be bangu na bitukania akati no ndio ati no ndio wako okay weka hiyo kwenda kuweka but hiyo time ukikosea tu kidogo na ndio wimbo inaisha inafuta yote unaanza tena number 1 yu wewe mingi byo kwina album bali nana katika studios sawa na nganie muno wabie pesa siana na ibite total yo ndela na budget yakwa yo actually ya 50,000 yeah yukuiba mande mulo na longa so nyomba no afford kana no afford 50,000 neno bani sembesa indo naitwa studio yuna ibie 50,000 kila kindu chonde that is nindikiti adumangita mwizi wethe amba adungita pe uloko kukia solo pelo kukia sweet nini hivyo bass guitar hivyo sound azimu maiva usioke wibe studio ya mwene usioke wibe andu au meti na no matu a lunch ndo sema tinda bunu zini album so to inyie mpaka utuko sasa go to ma town kutubikie kwa tesa ili iwa ya mwingi piu 50,000 unakie mazamu siagala mpaka album mwezi tu kaine yetu album wasi wakainge walika katika ila weki ila wandi wa record andu mapokeye mbathisi akwata isi yetikilikie nesa in fact andu mapokeye album yesu nesa undu ndai imagine ya that time nekala kibera usisahau na ni ile kibela ndina radio na ndina TV na get you say isu nebau na you kathi ka kwa hii na nye na nenga nyo studio the moye itawa Mbaitu FM na atwe madam wetu wa Miriam Koki na yu ngimu onatinye na atwa iye na aketio tumana niwe simbadu ndoko ni nini yena nina kaushamba ke pandu niwe sindia inengi neki kinundeze na mundu eku witness na nje na mundu ongwata kwa akambia yu wana wa mino record wele kwikona no yikona nyene kite kwikimia so ila nentie na ina after no miaka vasi nini hivi ndio tuna CD cassette ila seto cassette la watu tio kasi yao katonga wapi netina katonga wapi neni hivi ndio swa dio suni ni start time you know ezini na mina you ndize kuna ngara hiyo mwana jamaa maweta wa Peter twamwita Mbwea ndesu ambia ipe madam wetu Miriam Koki tha Mbaitu FM tumutwa yesinti no ninsio muno wathi musio muno tuna kutwa abasa ni na legino yibadilwa anithi na aketio tumana atwa iwe jamaa usuna na tomanathi ya munengelende nelo wa munengi we Miriam ambia thaka wathi anda mbisi ndakwisi uniwezi na kila cia nibitite ngaiwa wathi winite kwa Yesu nimelindwa tena nimezingirwa zaidi nimefunikwa kwa Yesu sitatoka kitu kisa sifa ninampa Bwana utukufu ninampa Jemedari kwa Yesu nimelindwa tena nimezingirwa zaidi nimefunikwa kwa Yesu sita yungungama sa indosu ninye yani ngunga ende ninye ndona ungamabu wayusuka kunoka dela yungithenge ngimakulia wako na station neighbor membea Mbaitu niweze ndina let you ne wathizwala ukwa na ke Miriam anengelelia imada muzalo giwathi yani ona mundu wegwata watu maingai ndambisi na wenu waenda wathi na niwaambia uthauka na akianengelela station ino ya giania yubingo ebinda thiu aniweze makona wathi muimwima makambo kuna wathi woma bade mundu kanena yuthate muno ya bingwa wathi yani manengelela kala kasindika athiani tino ya ino itha na mundu kwitwa masi manengelelwa mundu mwakie Mbaitu niweze mabingo station ni ndima kwambia mwakambia tumeche chao twathi lord maybe tuchao sindi unengano yakwa yanengela ndwa kunthini nikoki niweze ni athie kwa bana omba thibwa niweze ida uko kwa situngilile ndu ba mundu kunena ndimo bingwa makweta tanga kwani kwata kwandi fadesi niyo kisese cho yuwathi usu watha ukawa kwa muthena watha kwa atamana tatano jina letu ni kutothi kwa majirani ngethuki singi ngwa ngeto ni majirani pe madam jirani wako wa next weta wa sumta kamweta sumta ta muthi nduka tukisi kala
stage niko bingwa kadingwe tukeze ngiwa sifa nampa bwana aingwe kala de mwangu aje ati Mungu wangu yani kidhaniwa kindu yani kwa newa ndi how na oni wangai walindikana maisha mapo noni wangai walulde maisha mapo kuma bo ngikala kibira ndile tiu na ndi TV nika nasi omwe wati suwende atuka na shoot ile na shoot ye netwa K24 ni mwana omwe twa mwangi no wani shoot ye na whether niwese nandu mabwa andu abo ila wandu yebo wese ni nathi no swa na atwike kona no Friday ta Friday no zeto ta Wednesday so you muthenya ucio na tina TV nomba na imagine tina TV lakini nile kuoneka TV na ningwenda kuiona ni naneni hata yunentie kwa neighbor ila nentie kwa neighbor ambe yuwe ndo wa TV ndo afoti TV wokitonsuba bana kwa kipindi chakwa ni saizi chona yona waza akenda mama mwana akumwana ombe kiyongo na wacha kunisumbua ambia neko musumbua ndo afoti TV yaza wini mo yozi wini ota afoti TV nyando amota ngio ni wa mwenzenya na moya ona baye na woyo nikita kukula lakini labda itaonekana chao ni sawa nanye nazo kana ine kalandi ko ndiye yona ndo ninenye ikela cheki after like 2 days mambia ni kutongelelwa thingi nundu maisi ni mende iwe muno ni interview yakora ni kimase ni motongelela ingi yona umiebu na kwatandia na di bandu bangi distandaza kwa madam ngira fiki yakwa ngone ngeyo ni ebo but na yanga hiyo pana isi ti maisha alanye na ilaika but badanga hizo baadhi mana wa TV no la madam wambe tu woka mwakirisi kibira no kwata muno woka wakwata siwo makibira no wakwata wapibya kwake na wapibe kila kindu chonde madam usu wambe yu na siwo mwesa ku watch kibinde kichake kwa nomba na namwe karibu ndikana we watch na namwekia na yakala yani ale au longi sio kuona TV kwake na mwaki woka kibira wa baby wa baby sio ukwake kwake bebo kana wenda kwata nombele ngi ateni kana tuvikiwe twetu malie sindu twenda kukita kwa sindu mwaki wa thele labu that is andu mokwa mwaki yani masima moto mera hata masima moto wakaokoa sasa yizo twaliobikiwa lakini we kwake abiwa ambengi na yizo twamukulangu asiakwike Shabik tuende na mundu kuitwa Josephine DNA kana Josephine Ngangi ni madam wina story mwe nzeo muno by the way na ni story ikudhuthia mundu so mashabiki maitu either nukwenda unena ni anaitu kana maybe wina ka story ukwenda share kana nukwenda tutembelea katika studio situ ve namba ibaya katika kioo kyaku namba yesu no with the way mikona kana watuma SMS kana watuma ola wita utumani mukube kana utukunie kana maybe utunenie katika WhatsApp ntukwitha tuinena nia naku nether wina business ni naku tabia either wina business ukwenda tu tethese ku advertise kana wise kwithia ni wa partner na itu ikenda wise kwithia ni twa kutethese ku advertise pia feel free ukone nambesu na nambesu ni amwe ninye nethayo ko uwa kuna ninyo kwitha oinena nakwa ikenda wise kwithia ni twa discuss maundu eli atatu tu wise kwithia ni twa tethania idwe takamba so mwathi katika YouTube ni mkwitha mukwatia mundu kwitwa Josephine DNA katika YouTube eta wa Josephine DNA ni mwiye tu subscribe umunde yuma bano nienda wike 10,000 subscribers hey inisono itonyeke so tumwatebo tu subscribe comments nienda comments sio kembinge bano Eva Praise tumekuona naona wow napenda hiyo wimbo I used to sing it in praise and worship church RGC manager so tuna ku respect sana nukuendete muno as a blessings dear naona wina mashabiki by the way mashabiki maseo mashabiki maitu otuikulilikania banini no udhibaya katika YouTube channel ya mundu kuitwa Josephine kenda wise kwithia ni welo lambathisi yake ni mutabise na mwya ena mbathi mbingi na ukethwa kwenda kwikia wathi wa utivo tasikiza tune yaku no udhibaya katika simu yaku vaya uandika utumani mukube uandike jina skiza kana the word skiza is SKIZA utie nafasi alafu ukuandika 570
6815 alafu umetuma kwa 811 kwa kikamba uthi wandike utumani mukube baya uandike skiza SKIZA alafu utie kamwanya wikie 5 mwanza noti thanthatu nyanya 1 no ituma kwa 811 kana uituma utumani usu katika namba ya nyanya 1 nukwithwa kwatia wathi wa utivo tasikiza tune yaku. So mashabiki tuende na mundu kwitwa Josephine. So Josephine umunthe kuno naena story imwe story na mwe muno Josephine ngaya kwathime muno ngaya kumite basa ani kwacha muthenya umwe kalilikana ukandu maka andu makasa cia by the oyindi ni sebe mundu kwasia au sisio akwase ngai nienda windethie ni kale Josephine maybe ndo mutavyo kaundu atona kwenda maybe yeseleta mundu maingi ndumu encourage ma nyendo no kumutavya ngamwya kana kwingai wathima kwingai ukilasia na Biblia wasoma ndini wepu ya Yobu yasia kana wanake mutu no notemwa no kakauka lakini Biblia yasia ila wiwa muke wakibu ukathongo wathingi kondo wizi nyene kalite misha makwa tamaka ukie ne kalite no lile ne kalite asima kwa tamaulo ninye lakini twesi wote no nakwaja kana mutu wako no athongo yi ndo nakwaja maisha tito ndo maije thipinda thiu tuna kwasia tiundu kwa idie so etha wibuna no kwasia nyeni wani silete maisha mena bina niwa yani kata tamaa kisindo na kwasia hata niwa kwasia woni ndo no kwa ithangasi no yendea naenda kwikwate ngai nyene kwatise ngai na sisi andu nethia njo kutimine nye na sende wa wathio suotiva kwikwate mundu mbaitu nike umo we kwate mundu ndutetheka we kwate mundu umunthi othe cia kwetu imwe othe lakini wone mundu cio ayulenga woni umotakio na thina fulani otethi withenda ungamana ku ni umugone simu ithenda osa simu yako lakini ngai wa mwikwate nyene kwatise ngai na ngai wona wa mwikwate ndesa kusonota. Oh yes. Yeah. So isu ni ndeto cia umisio kana ndeto nzeo muno kuma balawe mweni waitwa umundi Josephine DNA. So Josephine DNA wesa kuka waina wathi waku wa DNA. Yeah. Na wathi usu wetekeleka pio. DNA mpaka weso change sietwa waita DNA. Ni mpaka nambirwa DNA. Wathi. DNA we ututabisi watu ya wamini nundu wakitumikeba. Na amini nundu wa nyina seisi nona yu mwana nona asiawa wewe ai kamutumia mwana ni asia kana kutika kwa ine iwe nyamu ya tuitoka thime DNA undu yene no twamisomia siku na asia ine iwe wathi woka mbona mwandu ara tukwase tuyatangie tweleka lata DNA itu ikathimwa Yesu akazi omunde no kuthima yo DNA ya kwele yelo bwana nao etha we wa Yesu elekala ya Yesu yelo utithia Yesu na etha tia Yesu ndi nitithia Yesu kondo unjo kumine we wathi usu akani nyina sopio wathi na nyanaina na yu ukuma wathi nyosu na eta DNA. Yes. Na ngai wa ndethia ngathi usu wa mbingo ya myango no mbingo to mzianga thio ndisia nda. Oh yes, DNA. Ne tiketa sio mwende kene ka bindi na alika ndekendo ne kunyou ne kunyie ne kulia une Josephine wa tito kumaka wala kula kundu na atembea na maumathei kula mwetu watiwe ninya emunini kula mwetu walungilwo tuko ula yani wetha ni tito sisi ngakulia ndi ninya nelikete ndekene wetha ndi kwamini kumbe ngaibekela wambiye tembe na keka nina tulikile ngoma maybe witha na bikia chao keka na nyunda wanga kwa ida na imie mana so ndikite ndekene unalika na kindu kina naiwa netutia muno naiwa nene ngapi na mwingi pio kabisa huwa thio sino ambingwe ndi ampinge wambalulele sietwa wambingwe ndi asio tindi cia nda wambingwe myango mpinge pio ndele cia banga mina. Wow. Yes. Wow. Mwezi story na moya akini story. Unaka ndise ka producer wako na kindu ne bangula ni wa metho imambe ya kwenda kuma. Anyway, so mashabiki maitu tuende sana mundu kuitwa Josephine DNA. So Josephine DNA ni watu wenake katika studios na aende no tunenga stories yo muno pure. Kuma bautu wakati walikawadi weta Utivo. Oh, my favorite. Eish. No Utivo. Mwana iwe wikide ka dress kaseo.
na ile umanzia madam wako kadress kawe utivo utivo na wona no kiena ina ni halini akwata mundu na whether nona no kinitambe na sisi nona inya kwethulumiwa na yula no nyethulumiwa whether nona atalete kuthaikala maisha asu na neigwa ni na metho imengi muno kinetha nakwa na ina hali cia kwota mundu yugo ni wiwathi ucio woka wotivo ni vana Yesu ni kwetelete ni kana ni kito tivo waku ni boy whether you bakana na kutenenye DNA bado ni ngwenda ni kito tivo wa Yesu maundu mako maseube within nyakwa ndothulumiwa na kwa ntinde maisha yangu na bado meni tatisa yes na waina wapi nina wathi wotivo na wakita wotivo na nakita wotivo na wavo na wavo cia madayo maingi wathi ucio nubweti madayo maingi mandu wathi ucio iyo ngwinanye na ina hali ciakwa nundu na tete da nona nyakwa ina mathina winamo na kwa nona nina maundu ngwisila na ningwenda utethi nyakwa so wone wi wathi ucio woka wotivo nanye na ina nundu hali ciakwa ni vano Yesu ngwete Yesu ngwetelete nikitotivo wangu anevowe na nace miaka 12 tola mundu mukoma wanenda kame Yesu nakwa niwone katika situation Yesu lakini kumbe nyangwino na tinye nethine ya ino nezi ikala nethe kumbe message ino no rumora banyeta aera banyela kumbe atabia andu etiwe so nye nakwa ni nyengwa acia ni nali cia kwa ni ngai yako manena akwa inye katika situation Yesu ni lakini andu ingi mabwete kuziladi ni usu andu makangu ni asimo makambia wathi uno tubwetie mamongia ngu ni Yesu mwambia ni ala lungwe mume ani anewe umange musio su alungwa ni nyamume na wetha maundu make timasio na kwanzia ciana ciake lakini lewe wi wathi usu aiwa wa mukita na kwetu kou ngai ona kwa ngai nenda kuvuwa nuwe kwetu kako ni wasimu mume amwitete pole amwite sioka na sioka naambia yeye ngo niambia yitu ina muwe mwingi byo najiza eza tani weba kwa ngwaze mu Yesu otanguma nundu wathi ni nangwa tininye ngwini ya kumbe nandu yani wendani minister madayo ni mandu kwa ndu ni wathi ni nye na wengai ni wende kwikaneza na nyingi mutungia mubea na ngwazi ndio na kwikaneza nundu no wisi when we wisi kitu amen yes now kuma bawe naenda kulia ati ila ukiwa katika industry wako manana ingi muno mo kambani tunaweza kuona wikite collab na mundu kuitwa Zipora Eric kana Steven Kasolo kana Stella Mengele wina mwango iba collab ni ukite kwa uyundi asekana ni ukite ni marafiki makwe ni mendete but nye yunakwa ni dia ndikitai katuko rambo tuno kula kwa muganga asekanga ineanganya no mpaka niwe niwese wathi no vitakwa niwa it's my passion so you unapaka ngina na mundu niwe kweli kuna kakitu tunashare hiro si mwando nundu nina musiasi amo no that's why nendi neka kulambo aswa ngino twika ona mone mendete ni marafiki makwa but kwa oyundi azekana ndinamba kuiwa twike kulambo yeah lakini binda yabi kana iwo twike kulambo no twike na we mundu unaweza ku approach na momena ni approach na kwa ndinaiwa ku approach mundu twike kulambo but ibinda tete bika maybe na iwo kwina namo well and good not tukazitu niluso wonde ni we wangai yeah but weka kulambo na mundu kulingana na ndo nelewa lazima wewe kuna kitu nasikia peke ndo kuiwa kweli peke ndo tu connect nake nikana udhi weka kulambo nake ya to kukela tu yaze kanga inanganya yeah wow twende onesa mashabiki wetu twende onesa anumundu kuitwa Josephine DNA twende no minukelele kene kilumkia kele twende no minukelele onesa so tuona mundu kuitwa Kevin Mulei yes ya Kevin Mulei kuma bala bandu beta wanga haka yakwa nzombe mwitika ngaka la buno kete yes I love your songs mwitwa asa yeah man onaitu mwendete muno so katika industry especially ya ukambani ni kwithitwa maundu maingi yakani mite ukambani nundu itho represent ukambani tunene kuyu kana kabila ilingi itho twinene ukambani ni kwithitwa na makau mayu kitana wewe tuikanena no kwa kweli by the way no kwa kweli
ukwithwa sijui DNA ndenda kuona Robert na mwenzeme katika the same industry. Kindu kia muthemba ucio wako manacho? Okay, nie ndiako manacho na ndikiendete. One thing pe kindu kimwe ni manite kana makau mengi ni mumila nthini wa aini amwe ithe atiti mawo angino tamawo ukwitha ndu mananesa but ndikiendete na ndikiendesia mwini mwenzangu nundu kiwo na nike kuna mundu muno na ukitha nikiamutila bandu bateba sio so ndibatacho na nibo ya muno ndikiendete nundu imwe ni ithe maybe no scandal either no sia maybe o senjo umundu kumando nini yake maybe kumanza views no na ito twikala ito yake yo kida kindu kitu comment ukasia ye na ndukumu biblia yetu ya usihukumu don't judge yo kida nwa akewa lakini unaoka kulwa nye takwa na mundu angulia mbona nganya kweki ni mwe amini sijui ona kwenye ndisi nundu yuwe sungia wasi hata no ndo mwenda ula ndo mukamba wasia ula we iko ndo teka ula wecha wikiletani yuze kuya no kiwa mwenzako ni wo kitwa na nundu ndwi sure kana ni wawo kana ti wawo so ndu so nena wikatwa binja no yasia we ndwisi lakini ndichiendete na tikiseo nundu ketila mundu bandu bateba sia yeah kyo miasia so utonyo tabia aini ma ukamba hata ala maybe methi tumena okay tumawete monze generally utonyo matabia yukila ndo no okumatabia no kwa avoid najua sindu imwe kitao kwa avoid uketha kwithia kwangela kanyo twesu wote Robert ukanuma nanga binja takwe ntikuma no nume inge kweli ndikuma inge kwanza binja wethi yangu kila tuna kwika ino kwa avoid sindu imwe ukakitwa kwa assume no yeka nona sio ethano kindu ko no chukire kwana ngio sitwa kana chukitwa kukuna manton cielo tono kepa nisi uka ingyo kazikizuka tabeka uzu kitu fulani noepa we ndo we fulani weepa wow yeah so tuende nesa na tuende no mnukulina mundu kuitwa Josephine DNA so Josephine DNA ni kwa cheni tamwimwe muthelu tisi kana mwikana no thelete kana almost mwimwe mundu kuitwa Zipora no nokia to thelia Zipora mwaiwezi ngwendete muno mwaiwezi masita tuwezi ngwendete pio lakini una atu delisia so Zipora wakatrini awadhi ba wadhi weta itawa telemia kama ni awadhi usu na wadhi usu waetela sita wana asungu mixed reactions wethi ya we tuwasa ba amegwite moyo na wana asa ngalikwende ngi maetete na wadhi usu unaosi hata okay nyenti nawosa na hii yungine na tanio mwini na Zipora rafiki yako mono pitwendo locked in by the way locked in yeah ndodani te maundu maingi bio so wathi na wewie osuola wale kile ndo niweze nyingine ni subscribe it so anything yake lazima inenge alert ngikata ngelika ngisisa nina woni na no comments ya ndo ndo andu mekwasia na nyekela ndo na kwasia abakwa Zipora ndaina nai Zipora ananenganie right message in the right time unuondo na kwazi nundu enyewe kwina ome matelemia inundu andu manasi atumie ndeto ndoku atumie ele totumenge izingi manenda atumie manenda lilo monenga niki akatumia so nyene newe wo wathi musiona nundu ayambeze wathi ambeze na kwazi wenu kwikata no kupongeza umiala mecha mena majukumu ndini wa mesio akitu yuna pe yangi ba mathiara modi na akasi anengwe nafasi yekata amalilikanie wathi zina withikizine sana zine mwini ani tunga wathi yuna yethukizeta mwini ngiona enyewe no ambie kwete mwana nenge imwana betikilini nena nyenamo no kwigwa na you know where they jakazi ni matelemia na niweze itelemia ni weze bu tita webono na nimebo ekangotabie ananenga ni message bindani la ya ilete yo kweli nundu mego kuya ndumeka ni isu na siana kuya ndumeka ni isu na mesi kuya ka nye mwene wiwa mundu aka kitombea nye yu kitondethia nusi kuya nduma weze andongi matusi asia makone tatwika la misha oli mono matezo ni tunotwithira mathinani na twezira nundu ya kumanga itu ebindia ona akwata mundu ni salama tinani makwata mundu lakini kola mundu okanundu ona Josephine ndethi yumunse wako nwambe kanisi asiana ninye nsomeza sia ninye neka yundo na kwikata mundu amuthembozi yuno Zipora na izi ni matelemia
kwa ndinona wathi wi muthuku na nyina mutumia ka message ta rafiki yako na amwe by the way wathi musio na nyetwa atheka twa mina story no nyendiwa wina thina yoyote ni musio ti muthuku we unetie mixed reactions mwenye atumia message maumiwe ni wezi ni chao yulo kwa senu no miwe nsipora yumilie asia nyero bani no mwe nsipora nondo zipora baisi to ya mundu nawe ono yu mundu kila kaza kama muskati ati muskata kaza tana wete sitwa mundu ana izi kuya ume matele ethan wezi ndwete lemya we uneke we na thina ethan wezi ndwete lemya we na thina nike wako mana imwe you alone na vya maybe ai meko anyway mashabiki maito omonde tena mundu kwetwa Josephine DNA na Josephine DNA tuende no mino kelelia shout out kula kwa Pauline Nzau niona kwa sia locked in kabisa sia ula wiki betani ndo the car ula wiko so mashabiki maitu tuende no mko atenesa pio na itu munete ndaya pio na itu muendete yani comment section baya tuenda kuona mokulio onetha mundu kwitwa Josephine de songe ya mokulio mundi lakini itu kwitha tu mumanda nundu kuno itu amuthokia na kuno ni musi akoka anytime wese kwithia ni wa musunge ya mokulio so mashabiki maitu tafadhali either wina story yaku story maybe ukwenda share no kune namba lai katika screen sito namba ni 0729521275 no tutumie utumani mukube ikenda wese kwithia ni twasoma no kune namba yesu ikenda ukese kwithia ni twanena nyanesa na hetha wina kabiashara onethe kabiashara kanyibe tata mbaitu waitha utesa wina plots si utewa bandu waitha wina kabiashara ka kukota onetha ni cabbage onetha ni kusupply biashara yonde anuma kikomba yani mwese nesa ki itumutambwa so either wina kabiashara ka kutafadhali nienda ukune namba yesu iva withio ikenda wise kwithia ni tweka ila itaona songu partnership ikenda wise kwithia ni twakwika advertisement kana ni twakutethesia ngaliko ya utandithiani kuita otandithiani so mashabiki maitu twende no mnukilelia na mundu kuitwa Josephine DNA Josephine DNA tuitumuta bise twamwana mukwati baya katika social media accounts yake tafadhali thimu mwate ba utwase tuyuma bano twenda abikie 10,000 subscribers na kwa mitoke no tukwitha by the way tutambwa asindi maito alama kwitha maisinda t-shirts sia EKAI TUNEENE so the more u comment baya the more tu kuona baya nena nya naitu the more ukwitha wina ibusio ya kwisindia t-shirt courtesy of EKAI TUNEENE so mundu kwitwa Josephine DNA beshabiki bao ito kukulia tukulsie mundu kwitwa Josephine kana ena muse shabiki ukukulia hii nundu wende enesa we mwathime musebo enda kibetikana nakwenda umanya we mumake kana ndwe mumake wisi maybe no ethe aboya withie no utethesia ngalikasi amboya withie maundu tukunite nesa esindi sungio ibinda thingi shabiki waito mundu kwitwa Josephine asa no kweso songe vindaingi kwa munenge time ende no muboya nje kwanza nguboya kila kioko ngalilikana na keba ngamba umwiki katika prayer item yako so bena mundu kwitwa Eunice Mutuku esa napenda nyimbo zako sana locked in kabisa so twende no minokelelia utone utabia maybe mundu tuna kwithia silita mambo maingi family maybe ni watiwe ni nyake ulundu watitwe ni nyawako esila mundu maingi alugwa maybe iwisi katika mtu ile maundu ni maingi bena tumatena siana ukwithia maybe watu bandu lakini mtu nesa kwa mwana siana so ukwithia no kwata ula kau andu meikone imakonene nai yani bena challenges bingi sia maisha mundu wa muthembosi utotha mutavia tamwa
nyenda no mwa kebina ntini wa Ngai na pai jaza kite mudia kila kindu chonde kithia ona mudia wacho kila kibondu ni nasia no kwikwatia Ngai na kuboya Ngai ukekwatia mundu maybe nitha zirito maisha mena vina nuthi utena mwana no withia mimbi utena sei no thira na mundu akungama naku lakini naku ya Ngai ndasonoka cia wona we kwatia Ngai maundu maku nimekwaila. Oh yes. Yeah. So mashabiki maitu twi katika ila nini yetawa lala salama, yani kila kilungu cha kele twende no mindu kelelia ebe mundu wetawa Grace Molly seni kuendete muno mwitu wa maitu mwani ovano zima mane ngwilo ele santi yani wina mashabiki maingi piu mashabiki makuma Kitui mashabiki makuma Masaku kuma Makueni alame kuno Nairobi mashabiki makuma Saudi Arabia. Wow, yani thank you wena kindu twetelete kuma balani maundu maingi na mtu anaetela nina mbathi nelolecha wende ingi sio studio so go anytime kila kiboni wezi ma subscribe ida ila isi uweza kwida hiyo dhani kindu mpya nekea mundu ndo anaikara mtu anachona na mituki. Yeah. So malilikani kula mkwada katika social media accounts yeah. Within the edhani YouTube the Josephine Ngangi Josephine DNA ni kutwandini wa channel chako cha YouTube na we subscribe pinia kaindo buka subscribe na beka kengele kwa kabu yudo na kwa pinia nikanaweza kwa the time neke kindu mpya nutono chona. Facebook ni Josephine Ngangi, TikTok Josephine Ngangi, so nikila bado Josephine Ngangi Josephine DNA YouTube. Yeah, boy makuya makwathimika. Yeah. Haya maningesikiza kodi ya utivo maningesikiza koda sikiza kodi we ndini wa utumani waku mukupi ndiwo ambiu utumani wandike sikiza EKAI TUNEENE sikiza utieka space kana namba temwe wandike 5 monza 0 nyanya 1 5 na wetuma kwa nana 1 nukitha kwata wathiusu wa utivo tasikiza tune yako. Oh yes. Yeah. Na tukiathimika pamwe. So mundu kwitwa DNA twenda kwa sene mubea muno nundu wa utembelea studio situ cia EKAI TUNEENE na ni wanena na mashabiki maku ni wa mabingo yango yaku yani umundi exclusive isbe bandu yewika niweze by the way saingia no mamusiasi especially mashabiki matu musiasi wa kitu kuona andu maya alaika andu mateselamu andu matako manza wesele life mbingi muno twekale tunongai kwanza jina kaini wangu misike bila naenda okedia andu marafiki makwa okedia mundu ekala okasingu lakini ndo naleza ziambe akeli basi gai nyina ko tumunge yona ngikala kundu kwilio lakini yo mundu nikala kundu kunene onambe wakunona una na lift we mundu kwitwa nani mundu kwitwa Josephine Josephine not kwisa kuko kutembelea mwenye omwe bina mashabiki maitu ma EKAI TUNEENE sana so nitukwitha tuyuka so utumani wa mwisho be mundu banu ngona kwasia Kevin waitu mulei asia we EKAI TUNEENE nenda kwa studio ni Kevin mulei na asia ambia na kwa na ndakolo ni Purity kateiko ni wakuko so ka Purity by the way mashabiki mwa kwenda kuno kwa EKAI TUNEENE lakini ito understand mwasoma na Purity tafadhali osa simu yako ikenda isekwithia ni TUNEENE ni anesa uko confirm ndo mamu ndo kwitwa Josephine TNA so mashabiki mwaito omunde twi na mundu kwitwa Josephine TNA na itwa kona maundu nesa so either be bandu maybe mwegwa twamukosea itho iwisi tuyandu tuyandu na mundu tio mundu ni mundu so tuyase ni pole muitweke na muithi katika comment section wese kwithia ni mwatutumia correction bo ukienda wese kwithia next time tukakona maundu onesa so kwa masito dito Robert Mwe aka kala kama nako kambani na ninye ni ndeleva wa Kelungu na
mwei amwathime muno mashabiki maitu itu mwendete mwikolini kusubscribe baitu musubscribe nikenda wese kwithia the next time tuoka mano tuketha tutangaza bethu next show tuketha tutangaza musindi wa itu wa t-shirts courtesy of EKAI TUNEENE so mind no comment baya na continue comment kwenda kwata t-shirt ona kudio comment lakini niwe uketha onengane kwa uwe ni marafiki mako ma comment zote ni marafiki ma comment o munola maende no comment no munola mundu ende na nina marafiki mako ni mo comment kina Elizabeth na Janet kina nani wako hapo wagua ni zina ingi mevu so ma comment kenda wese kwithia t-shirt metha makwisindia t-shirt courtesy of EKAI TUNEENE so mashabiki maito ameni tumwendete pio ngai o mwathima na ngai o kwiwa mboya sienyu ngai o fulfill the desires of your heart. May God bless you. Until we meet tomorrow, the same time, the same time, the same place. May God bless you. Amen. Tumwendete muno.